Kako se zoveš i šta radiš na festivalu? Ja? Ja sam Miloš Kastelan i član sam dječjeg žirija. Ja sam Nikola Vujčić i isto sam član žirija. A šta radim na te predstave? Samo buljim, ako mi je neka dobra, ja samo buljim. To mi je najbolje, ja obožavam predstave. A šta želiš da budeš kad porasteš? Pa volio bi stvarno da budem glumac i možda i pjevač, jer baš lijepo pjevam. Ja bih volio više da budem glumac, da upišem glumačku akademiju, jer svi mi govore da dobro. A i volim da radim. Sa kojim se likom iz dečije književnosti ili filma ili stripa najviše identifikuješ? Koji ti se... Pa ja sad da kažem samo za pjevača, a meni je bio, on je sad nažalost poginuo, ali u saobraćaju, ali najviše mi se sviđao Toše. Toše Proeski, Proeski, on najviše. Meni, kako je bilo pitanje? A pitanje je u stvari sa kojim se likom, izmišljenim likom najviše identifikuješ? Meni sa dječakom Dronjom. Meni on bio najljepši. Mislim, najbolja mi je bila ta, to smo za lektiru imali, on je bio baš ono... Tako se zove knjiga, ja? Hrabri dječak Dronja, on je dobro postupio u svom životu i... A ko je napisao tu knjigu? To je neki novi pisac. Aha, da, dobro. A ti? Ne znam, ja... Nemaš ideje, dobro, nema veze. Pošto ste vi iz Kotora, šta biste nam preporučili da vidimo u Kotoru? Pa, ja bih vam preporučila da vidite, da pođete na San Giovanni, ali da ponesete litru vode, ili možda i više, da to posjetite, jer je gore veoma lijepo i vidi se odozgo Kotor i izgleda kao lavirinta, pa je to lijepo vidjeti. Baš je lijep pogled, cijeli Kotor se vidi. Koji vam je bio omiljeni moment na festivalu do sada? Meni je bio najmiljeniji kad smo mi radili predstavu. Kad ste igrali? Da, kad smo mi igrali. Meni isto i isto jedna naša predstava koja je bila, sam rekao mi prije, Hrabra nova generacija. Da. Koji vam je omiljeni sladoled? Meni je omiljeni sladoled Mata. I meni bijela čokolada. Super. Hvala.